Hawai pagajingja kawai kalong kami kalau pet bak nalayeng bagi nalap iman kapab latia link ketara surok namar bulat tatye bani wat ya ka. Hei, belai je ayo. Ngawan wat ya kalau tiap keadaan saya tiap keadaan saya dalam tu show tersebab ya perlakuan lang di rumah. Mulai tu bola khangnya kan dabar dari kekiu penban natunum kebamut keni di kalong kami kau syirkai bah. Kerkam kenal numa na te bertu yang ka kong trash kuongu. Gua start chat ha po jentia. Nila yo jingtip mentah bakani ke beriu kalau lej ban wat di keji subah si kalau ke betap pading nak kata kedau kalau jak nalayeng. Ulok jengka bepli lali wat keling ke pertai bat pare ke mau ke ding nomor bau ye ka baka babriu pelat pating yo ke jak junam syakni nok penban hakiwei. Batang na bentah jong kani kelong kami u reporter khamkam jongi ulak klet di kejing lelung kubor bat lej wat lang. Kalau lej saya itu oh reporter sebelum mai. Hah? Breaking news. Liyo kubor bu reporter jongi ulalapi kani kelong kami syayalong. Tau kuli jingkeli ni kong, ni yukrum go sini. Yukrum bikong sini. Chani wan bahag ni festival ko head do ni jante hel ke Hillsing Festival o wan ayas DJ Sasi with local artist ku per one perform ke ni ke bumper prize le go hado aro san lak tangka o ke first day bumper house to hado san lak tangka ni yipu malik hagani ke show we enjoy ha we bang pa wow ayas for life. Yes, come on baby. Pleng din kani kada baka pet na yeng mo. Bing liyo kubor ru ba umen kapa jongka ula poilang syakani ke jaka. Tama abswa. Ari umen kepada mujali hauzi bakasan lak berkelot pada muja pergi singka jirwai ayas reporter jungi persenudon kani Hillsing Festival bukan kendek musim di borok. Ai nanti kan ni alang mung lilang